yang Goa Gotarancio 12 August 2020 aku Gotarancio Bangalore Hanai tau airport ini first time airport first time I have a flight back journey ke aku ini life first time journey kenai Okay, check up रुके पे हाँ सुनी तो अगरतला एयरपोर्ट also also nice hotel so the distance maintain kita na cover my view mask cover yan naman sanitizer my view ko mukhang koon makihawa my view train flight ticket seat number 12 again boarding number 4 sampai Coaching Sera Philosophical Training Kanai NTH SCA. All the customers flying by 66488 to kindly collect your health kit. स्वास्थ्य किट ले लीजिए सर जो 6488 से कोलकाता जा रहे हैं. I request all the customers flying by 66488 to कोलकाता kindly request you to kindly collect your health kit. SCA Asian Christian Academy NTH Philosophical College Hanjong Bangalore Chino Hosur Mathane Hosur ke Bangalore 50 kilometers road yang no gari dapur no aru thane ni aru po hostel no home quarantine 14 days matang na no njo tanam ang suma sang trip sa makabudyaw ke safety kit hiyo moro sanitizer 3 packets mayo ke okay ha mayo mask ke ha mayo safety kits na oro okay virus COVID-19 ko iyo porque na-secure na okay ito po pang ako
item number 6 soba sayang to. Na aro pasur ni bro lap hai nai. Pick up kini hai nai. Stephen. Brother Stephen. Sang soba tay to. Tahu tu. Airport Chio, Bangalore Airport Chio baik ko ha, tak hai wo uncle din uncle Stephen, jewa wo ke driver, CNE, wo anu pick up ke ha, cuma sang ko, jadi bukan cicu, it takes 2 hours na to reach there. Yeah. अच्छा rancio kontan niro le nang playu akin punha Bangalore ke wow Okay, Agape Hospital, Hope and Healing, Agape Hospital. Super ha, tama ka no. Tao, sorry yun natin super ha. Tama ka tao. Kakim sulat ini. Okay, mo ini kari. Oh, ini kari. Yang lakai mo pick up kini mo kari. Isa gamay ko kampino. So kini, puro kuno customer ko sa pinili.